Muraho neza aho muherereye hatandukanye ku migabane y'isi. Nkuko bisanzwe njye ugiye kubageza amakuru nitwa Nkomezi James. Turahera mu karere ka Bibogobogo, Uvira, Nairobi dusoreze Goma. Uyu munsi mu karere ka Bibogobogo kose kiriwe gatekanye nkuko bisanzwe. Ni mu gihe abantu benshi ahari ejo mwumvise ko ingabo za FARDC zicunze kara karere zari zamanutse. Inzira yerekeza Baraka mu mugoroba wa joro. Bihita bituma abantu benshi bagira ubwoba bw'ukuntu bagiye gitaraganya. Ndetse banavuga ko Colonel Ntagawa wari uhayoboye yamanukanye nabo. Kandi mu by'ukuri akaba yarahamaze imyaka igera muri 4, akaba yaragerageje kurwana ku bwoko bwacu buri muri kara karere. Inkuru nziza nuko yahumurije abahatuye ko yagarutse. Ubwe Colonel yanditse ubutumwa agira ati bahumurize ubabwire ko nagarutse. Ikaba ari inkuru yatumye twongera kwitsa imitima muri uyu mugoroba. Reka twerekeze Nairobi. Uyu munsi tariki 14 uwahoze ari perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Joseph Kabila yahurije i Nairobi muri Kenya abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Felix Antoine Tshisekedi. Ni inama yitabiriwe n'abanyepolitiki barimo abayobozi bakomeye nka Matata Ponyo wabaye minisitiri w'intebe mu mwaka wa 2012, uwitwa Seti Kikuni, Frank Diong, Nehemi Mwilanya, Raymond Chibanda, Joseph Makila n'abandi batandukanye. Amakuru aturuka i Nairobi aravuga ko Kabila na bagenzi bagiye guhuza imbaraga kugira ngo bakemure ibibazo yagaragaje mu minsi ishize mu byugarije igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, birimo iby'ubukungu, umutekano n'imibereho y'abaturage. Umwe mu banyepolitike bakomeye witwa Muyumbu Francine yanditse agira ati tubifurije kumera neza no gukora akazi keza i Nairobi, ubwo yifurizaga Kabila na bagenzi be. Andi makuru kandi amenyekanye muri uyu mugoroba navuga ko ingabo nyinshi zigeze Uvira zivuye ku Ndondo ngo zigiye Plaine, kandi zivuze ko Kamanyura igomba kuvanwamo amadubo n'iza Sarambwe zimaze igihe arizo ziyakontorora. Gusa ntabwo umuntu abyizera ko byazabahira kuko si ubwa mbere bagerageje se n'ubwa kabiri bagerageje gutera ibirindiro by'amadubu cyangwa se bya ARC ariko bikanga ntibibakundire. Amakuru yandi nuko AFC Igoma inama yateranye yiga ku ngamba zikurikira. Yafashe ingamba zo gukumira imyitwarire itari myiza. AFC M23 itangaza ko kunywa ibisindisha bibujijwe ku bantu bayo. Ubwo twavuga abakada, abasirikare n'abandi bayobozi bo mu nzego zo hejuru. Umuntu wese uzasangwa cyangwa se agafatirwa muri iryo kosa ryo kunywa inzoga mu kabari, muri hoteli, haba mbere y'akazi, mu gihe cy'akazi cyangwa se nyuma y'akazi, azahanwa bikomeye. Ubuyobozi bwa AFC bukaba busaba abantu banywa inzoga kuzifatira cyangwa se kuzinywera mu rugo iwabo akazi karangiye. Twerekeze Uvira. Amakuru aturuka Uvira mu ntara Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo avuga ko havukiye undi mutwe witwaje intwaro musha ufite intego yo gufasha igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo arico FARDC mu kurwanya umutwe cyangwa se ishaka ingabo zibumbiye hamwe muri AFC arizo M23 na MLDP twirwaneho. Uyu munsi tariki 14 z'ukwezi kwa 10 akaba aribwo habaye umuhango wo gushira ku mugaragaro uwo mutwe. Ibirori byo gutangiza uyu mutwe nkuko aya makuru akomeza bivuga byabereye mu gace ka Rugenge, Uvira muri Kivu y'Amajyepfo. Mu by'ukuri ibyo birori bikaba byitabiriwe n'abayobozi b'abazalendo batandukanye. Uyu mutwe mushya w'abarwanyi wewe na Pascal biriho wahise aniha n'ipeti rya general. Iyi nkuru ndetse tukaba twikesha umunyamakuru Bruce wayitohoje, akaba ndetse ariho twakuye aya makuru. Intego rero y'uwo mutwe ngo akaba ari guhaguruka bushya kugira ngo bafatikanye n'igisirikare cya Kongo aricyo FARDC mu kurwanya AFC M23 na twirwaneho. Ngaye nguko rero aya Uvira. Mugire ijoro ryiza.